kgotlatshekelo ga ya bona bobedi jono molato wa go keteka mo Lieutenant Colonel Johannes Venter kwa phitlhong ya ga Winnie Madikizela Mandela ka 2018. Mo katlholong kgotlatshekelo e fitlheletse gore bobedi bo goromeditse Venter mo matsenong a dirapa tsa baswi tsa Fourways Memorial Park dingwaga tse 4 tse di fetileng, mme go ne go sena maikaelelo a go motlhagisetsa kotsi. Even when the court carefully assess the version of the accused, the court finds that the accused version is reasonably possibly true. Therefore, I accept that the defense of justification is to be upheld and that the accused had no intent to assault the complainant based on the evidence which is listed above. Based on the reasons which is listed above, both accused is therefore found not guilty and acquitted of the charge of assault. Ndlozi le Malema ba ne ba ikarabela ka gore ba ne ba itshireletsa ka ntlha ya fa ditshwanelo tsa seriti sa bona le go utsafalela moswi di ne di gatakiwa. Bobedi ga mmogo le bao ba neng ba ba emenokeng kwa ntle ga kgotlatshekelo ba amogetse katlholo e. We defeated AfriForum, we defeated white supremacy, we defeated racism, because that's who we are. Mokgatlho wa AfriForum o ntseng o etse tlhoko kgetsi eno ga mmogo le bothati ba bosetšhaba ba bosekisi ga ba tshwaela.